Nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sports inganyije umukino yari yasuye Musanze, binganya 1-1, tugiye kureba imikino igiye gukurikiraho, turebe niba mu by'ukuri nk'abafana ba Rayon Sports ikipe yanyu ifite amahirwe yo kuba yatwara shampiyona cyangwa amahirwe ki ifite kuba yatwara shampiyona. Mu mikino yaba igiye kuba yakurikizaho nyuma y'uko ku wa kane izakira ikipe ya Young Boys mu gikombe cy'amahoro bakina umukino wo kwishyura, mwibuke ko match ibanza yari yanganyije 2, yari yatsinze 2-0. Umukino wo kwishyura dutegereje yuko yazayikuramo, nyuma tukazabona tombora. Imikino igiye kuba yakurikizaho ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu izajya i Rubavu igiye gusura ikipe ya Etincelles ku isaha y'isaa 9, ubwo ni ku cyumweru. Undi mukino uzakurikizaho ni ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu izakira ikipe ya Elimelec, ubwo azaba ari ku isaha y'isaa 9. Nyuma yaho izakira ikipe ya Gasogi United ku itariki 20, azaba ari saa 12:30 z'ukwezi kwa gatatu. Niva kwakira Gasogi izahita yakira ikipe ya Gicumbi ku itariki 4 z'ukwezi kwa kane ku isaha y'isaa 12. Nimara kwakira ikipe ya Gicumbi izahita ijya gusura ikipe bita Rutsiro. Rutsiro ni ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane ku isaa 9. Niva ku gusura ikipe ya Rutsiro izahita isura Amagaju. Mwumve neza yuko mbere yaho gato yuko ijya gusura Amagaju na Rutsiro hari imikino isa nkaho ikurikiranya izakira. Urumva aho ngaho harimo amanota menshi ifite amahirwe kuba yacyura. Noneho ahantu byabera ikibazo, amakipe nk'Amagaju akunze kugaragaza kugora Rayon Sports kuko zuzi ko zituruka mu ntara imwe, n'ako kantu ka derby kashobora kuza kuba kakonta. Nyuma y'uko izaba isuye Amagaju, wakibaza ngo derby y'imisozi igihumbi izaba ryari? Izaba ku itariki 2 z'ukwa gatanu. Itariki 2 z'ukwa gatanu ikipe ya Rayon Sports izakira APR. Umukino ubanza murabizi leta zavuyemo, Rayon Sports ahangaha niyo izigaragaza. Birashoboka ko nk'ubwo harimo amanota 5, bishoboka ko yageraho icyo gihe harimo amanota 5, ishobora kuba yayakuramo, cyangwa ikipe ya APR ishobora kuba yarakoze amakosa ikaba yahita iyidepansa, cyangwa muri kimwe ikaba yaranayitambutseho ntiwamenya. Gusa uyu ni umukino usobanuye byinshi cyane muri kuruse ya shampiyona. Ni umukino twitezemo ko wenda ubuyobozi bushya bwa Rayon Sports bw'agateganyo n'umutoza, ese mu by'ukuri hari ikintu yakora nk'impinduka, cyangwa yagaragaza kwihagararaho cyangwa kugabanya ibitego amaze iminsi batsindwa na APR. Ni impinduka dutegereje no mu kibuga. Nyuma y'uko izaba imaze gukina na APR tuzaba tumaze kumenya kuruse ya shampiyona aho igana, cyangwa tumaze kumenya umusaruro. Ikipe ya Rayon Sports izahita ijya kwa Muhanga. Nijya kwa Muhanga nacyo ni ikibuga kigoyemo gake, ariko ahangaha Rayon Sports ishobora kuba yacyura. Indi match mu by'ukuri ishobora kuba yayigora, izakira ikipe ya Marine. Marine murabizi ko asa nkaho bayifata ko ari murumuna wa APR. Ishobora kuba yaza yitwaje yuko akantu ije gukorera nka mukuru wayo, niko twe benshi babibara, ariko aho ngaho ni match ishobora kuba yayigora. Ariko akenshi birangira ikipe ya Marine idakunze kwerekana ubuhanga. Nyuma ya Marine ikipe ya Rayon Sports izakira Gorilla. Muri buka ubwo muri 2023-2022 yigeze ivana Rayon Sports ku gikombe. Nawe uyu ni umukino nawo kwitondera, kuko nawe uri mu mpera ya shampiyona. Nawo ni umukino ushobora kuba waza ukagorana ku ikipe ya Rayon Sports. Wamara kugorana bikarangira ikipe ya Rayon Sports ibuzemo amanota ku buryo bwahita buyica nk'intege bitewe na kuruse aho izaba igeze. Abakunzi bafana ba Rayon Sports muba musabwa namwe gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana natwe kuri uyu muyoboro wa YouTube, kugira ngo tubagezeho amakuru ya ekipe yanyu. Ubwo ikintu mbasaba ni ugukanda subscribe kugira ngo birusheho kugenda neza, natwe twaguke tubashakira amakuru ya ekipe mufana. Tukaba tukiri kuri mikino ikipe ya Rayon Sports isigaje.
tugeze kuri Gorilla ibwo izaba yakiriye, muribuka intambara yabereye mu Bugesera bigateza n'imvururu cyane, undi mwaka nyuma yaho mukongera gusubirayo, ikipe ya Rayon Sports ijya gukorayo izindi resultat biragorana, ibwo yagendaga yakaniye birangira ari 2-1, ikipe ya Bugesera muzayakira, ndizera yuko muzihorera kandi mushobora kuba mwayidiha wa mugani w'umunyarwanda, mukazasoreza mwakira derby isa nkaho ari match ikuze cyane mu Rwanda, mwakira ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport yagaragaje impinduka cyane haba mu buyobozi, isa nkaho muri resultat ariko gikora resultat zivanze ariko iri kwihagararaho igana imbere. Ikipe ya Kiyovu Sport nk'abafana ba Rayon Sport mu makipe mwifuza gutsinda nyuma ya APR ni ikipe bita Kiyovu. Hari ikintu cyinshi nk'abafana ba Rayon Sport mwifuza yuko mwazatsinda Kiyovu Sport. Ndakeka nk'umufana w'ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gutsinda APR, indi kipe muba murwaye ni ikipe bita Kiyovu Sport. Kiyovu Sport ahangaha bizaba byaramaze kuba confirmed niba muri abakandida b'igikombe cyangwa mwagitwara, gusa nyine ni ibintu dutegereje. Ciao ciao, murakoze.